Ovog četvrtka Pink je dokazao da ostaje neprikosnoveno na prvom mestu po gledanosti među komercijalnim emiterima. Sa udelom od 21,56% naš program je privukao najviše publike u Srbiji svih generacija. I kada su pojedinačne kategorije u pitanju, Pink je najgledaniji među ženama, muškarcima, urbanom i ruralnom publikom. Pink je bio ubedljivo najgledaniji u popodnevnim terminima od 17 do 19 kada su emitovani Popodnevni dnevnik, City, Mala nevesta i Nasleđe jedne dame. Najgledaniji smo i u prime time terminima kada su emitovane naše udarne emisije. Od 21 čas do ponoći uz Pink je bilo 26,71% publike, dok je uz televiziju PST bilo 20,10%, a uz javni servis 18,04% publike. Najgledanije emisije ovog četvrtka su Sve za ljubav sa čak 1.708.000 gledalaca bila je bez premca u tom terminu. Seriju Nasleđe jedne dame pratilo je 1.163.000 gledalaca. Uz 48 sati svadba bilo je 1.409.000 gledalaca, a uz Malu nevestu 1.088.000 gledalaca. Naš nacionalni dnevnik pratilo je 1.185.000 gledalaca. Među top 20 našli su se još i emisije City, Popodnevni dnevnik i Put oko sveta by Dule i Radojka. Televizija Pink, izbor gledalaca Srbije. Hvala na poverenju.